Kulai shibun vibro yo pe ing video jonga. Te hakan ka video ngan PEP ki max bayo de kandidat jong kai pus UBSI kabare jong ki kan thai. Te shwa bangan ya thu kita ki kanungut ki bayo max wakajang-ajang bat ngan thu re ki teng bawa khaman mare khamsha khaman. Te shwa ban thu kita pada ngan ya thu shoningkong ya ka number of post kabare jong kan thai. Te jong kai UBSI ka total number of post kadai sau pui teli post te yagi kan thai pada la reserve 10% te la da reserve 10% 10% kemud kan wano sau point way sau post mo sau post hanya kan lap daisan lalu nak sau post ni te sau post tegi tentang ane no pada ke bayo max pada tengah sedang no bayo san pomak kidon shispa arngut ki bayo drupomak kidon shispa khatlaingut ki bayo nyopomak kidon nyopolaingut ki bayo prapomak kidon live arngut ki bayo khandai pomak kidon sangut bat ki bayo shispa an excellent umdon weru te hang ne bda ngan ai tang jong kini ki bayo khandai pomak kidon sangut te ki keteng ki jong ki bilong ngan ai ngasdang na ba kamsha din terda hadu ba wan malikong bawan basan de san ki damon khar i pendap ka minit ka ba 100 minit san khandai second ya ka lai kilometer ma bane i bawan basau ide i Francesca Lingdo pendap ka minit pendap ka por ka bolong 100 minit san punyo second bawan balai ide i Rida Bhahi Lapasam haka minit ke 100 minit san second baar ide Siluris Imli 100 minit sau second bat banikong ide ri ba kodor lindo 100 minit ar punyo second kine kidai kat kum ki porma rekama ke yo kaju baro kandai pomak kidon sanwat tang kine hi kuleshibun